I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj klip i danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Sony Vegas 15, odnosno samo Vegas 15, jer se svašta tu izdešavalo, tako da znači ljudi uđite u taj link koji ću vam ostaviti u deskripciji, a to je ovaj link, znači ovako će vam izaći ovaj link Mediafire i vi samo idete download i znači sad čekate nekih tu, zavisi koliko vam je brz internet da se to skine. Kad se to skine, znači idete ovako i tamo gdje je vjerojatno download, ako skidate te fajlove, kad ih skidate tamo gdje idu, znači vi uđete tu, znači idete tako na ovaj folder ovdje, uđete ovdje, odnosno možete i ovako, idete, kliknete na ovo, idete extract tu, idete tamo na onaj folder gdje hoćete da raspakujete ovaj program. Ja ću u D zato što imam više memorije, tako da i program i Sony Vegas 15. Ok, znači pošto ja već imam ovdje, pošto sam ja već instalirao, znači ja ću da obrišem ovako, yes, i to je to. Znači idete programi, ok, odnosno ovako ću programi, idete na ovaj folder i Sony Vegas 15. Ja sam navikao Sony Vegas, tako da ću tako da ostavim, znači Sony Vegas 15 i idete ok. I znači ovdje samo se čekate da se raspakuje ovo. I tako, znači evo završilo se, idemo sad tamo gdje smo raspakovali taj program. I otvorit ćemo ovako Vegas Pro 15. Idete na English, pošto nema srpski, tako da jebi ga. Stavite isto gdje hoćete da vam se skine program. Ja ću na isto ovaj folder, tako da Sony Vegas 15, ok, install. I sad čekate ovdje da se instalira. I znači sad kada se instalirao, znači idete samo finish i uđete u ovaj folder ponovo, znači i uđete u ovaj folder isto što ste skinuli, znači Magic, Vegas Pro Edit i odnosno to je kako se zove, nebitno sad, znači uđete, ovo je patch i uđete ovako i stavite ovdje i uđete u taj patch i instalirate tamo gdje ste stavili da vam se instalira Sony Vegas 15, idete next i sad čekate ovo da se završi, idete i finish i to je to. Znači ljudi, sad ću vam pokazati, znači uđete tamo u folder gdje ste instalirali i uđete u Vegas 15. Tako da znači ljudi, nije toliko teško, odnosno uopšte nije teško, tako da eto. I evo sad ovdje učitao, inače u Sony Vegasu 15 sad je samo malo tamnija boja nego u ostalim verzijama, inače nisu baš toliko nešto menjali, tako da kao što vidite ovdje tamnija je boja i ovdje imate kada renderujete, ne mogu ja sad ubaciti ništa pošto trenutno nisam ubacio ni jedan klip, jebi ga, ne mogu. Znači ovako izgleda Sony Vegas sad 15-ica, nije nešto baš drugačija od ostalih verzija, tako da znači ljudi, hvala što ste pogledali klip, ako vam se svidio ostavite like, share i subscribe, puno mi znači. Ćao!